V tretjem krogu prve lige Telemax so naši pubeci v Ljudskem vrtu gostili ekipo Brava Kostel. Naporno gostovanje v Romuniji se je nekoliko poznalo tudi na igrišču, na koncu je bilo 1-1. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Če pogledam, mislim, da je rezultat najbolj upravičen. Tako mi kot oni so imeli priložnosti, da bi lahko povedali celo tekmo zmagali, tako kot mi. Ampak mislim, da vse skupaj po takšni tekmi v Romuniji, v Krajovi, ogromno emocionalne izpraznosti se znalo zgoditi tudi večja težava katerim ekipam v domačem prvenstvu, ampak mislim, da je rezultat pravičen in najbolj realen. Mislim, da ne možemo biti zadovoljni sa rezultatom, sa igrom isto.
Mislim da smo u duelima nismo bili tako jaki kako možemo biti, druge lopte nismo osvajali ih dosta, tako da mislim da Bravo kroz to ušao u igru, jer to je njihova igra, ali ipak smo dali taj prvi gol, oni su izjednačili u drugom poluvremenu. I onda smo na kraju još imali, mislim, dosta šansi da pobijedimo tu utakmicu, ali nažalost nismo iskoristili šanse. Analizirat ćemo i tu utakmicu i od sutra onda ide već fokus na četvrtak na Europu.